Nakon završetka Prvog svetskog rata, Niš je ušao u period duboke obnove. Grad je početkom 20. godina 20. veka imao svega oko 25.000 stanovnika, bez razvijene vodovodne i kanalizacione mreže, sa nedovoljnom elektrifikacijom i saobraćajem koji se u najvećoj meri oslanjao na zaprežna vozila i retke taksije. Tako stanje bilo je posledica ratnih razaranja, ali i opšte ekonomske iscrpljenosti nove države. Ipak, upravo u tim godinama postavljeni su temelji modernog urbanog razvoja grada. Veliki deo obnove Niša bio je povezan sa sistemom ratnih reparacija nakon Prvog svetskog rata. Udeo kraljevine SHS u ukupnoj ratnoj odšteti iznosio je oko 5%, dok je ratna šteta naneta samoj Niškoj opštini procenjena na više od 21 milion dinara prema presudi suda iz 1922. godine. Niškom tramvaju počinje 31. decembra 1922. godine, kada je 10 kompozicija berlinskog tramvaja marke Bergen-Berlin stiglo u Niš na ime ratnih reparacija, odnosno ratne osvete. Materijal dobijen reparacijom omogućio je planiranje čitavog niza komunalnih projekata. Nakon toga trebalo je da prođe još par godina da bi tramvaj počeo da vozi Nišlije. Bilo je potrebno uraditi prateću infrastrukturu, napraviti električnu centralu koja će da daje napajanje, napraviti depoje, napraviti šine i sve ono što je potrebno da bi tramvaj mogao uspešno da prevozi građane. Tako da je 1928. godine počela izgradnja svih tih potrebnih elemenata i naravno trebalo je više od godinu dana da se to sve završi, tako da je otprilike cela prateća infrastruktura i sve ono što je potrebno da bi tramvaj bezbedno mogao da prevozi putnike kroz grad bilo gotovo 1929. godine. Grad, međutim, nije imao dovoljno sopstvenih sredstava za realizaciju. Zbog toga se tokom 20. godina vodila rasprava da li radove finansirati koncesijom privatnim kompanijama ili zaduživanjem opštine. Posle dugih političkih i javnih rasprava, prevagnulo je rešenje koje je omogućilo početak konkretnih radova. Izgradnja termoelektrane dobila je podršku građana na glasanju 27. juna 1926. Državni savet je odobrio projekat novembra iste godine, a ugovor sa čehoslovačkom firmom potpisan je jula 1927. Već 1928. godine započeli su radovi na termoelektrani i tramvajskoj pruzi Niš-Niška Banja. Radovi na električnoj mreži, pruzi i pratećim objektima završeni su maja 1929. godine, dok je termoelektrana na Crvenom krstu krajem iste godine počela proizvodnju električne energije, obezbeđujući stabilno napajanje sistema. U samom središtu ovog velikog komunalnog poduhvata nalazio se čovek čije ime danas stoji gotovo u senci samog tramvaja. Niški preduzimač Sotir Blagojević. Upravo je njemu povereno rukovođenje radovima na izgradnji pruge, što govori o poverenju koje je imao u lokalnoj zajednici, ali i o njegovoj tehničkoj i organizacionoj sposobnosti. Razne administrativne prepreke i prateće stvari koje idu na ovim našim prostorima i dalje su odlagale ceo taj posao, tako da je prvi tramvaj krenuo 16. novembra 1930. godine i to u nedelju, na dan kada Nišlije tradicionalno izlaze sa svojim porodicama u grad i kada je to moglo da se podigne na jedan veći nivo i da se tramvaj kao novo prevozno sredstvo lakše prihvati. Tramvajska linija povezivala je glavnu železničku stanicu sa centralnim parkom u Niškoj Banji, prolazeći kroz glavne gradske ulice i tadašnje urbano jezgro. Za rad sistema postojale su dve ispravljačke stanice, remiza sa voznim parkom i kontaktna mreža koja je jednosmernom strujom napajala tramvaje. Naravno da je tramvaj vrlo brzo zaživeo i da su Nišlije zavolele svoje plave tramvaje. Bilo je ukupno 13 stanica, one su išle od železničke stanice pa kroz centar grada
sve do Niške banje, gde je bila okretnica. Vozni park sastojao se od 10 motornih kola, 5 zatvorenih i 5 otvorenih prikolica. Tokom gotovo 3 decenije saobraćaja, vozila nisu značajnije obnavljana, već su samo remontovana. Treba napomenuti da je tramvaj mogao da ide brzinom od 25 km na sat, što je za to vreme bila jedna brzina za respekt. Naravno, on se kretao znatno sporije da ne bi ugrozio bezbednost putnika i građana. Takođe, postao je pravilnik o tome kako sme i kako treba da se prevoze građani, šta se smeju, a šta ne smeju. Naprimer, nije smelo da se pljuje po podu, nije smelo da se prosi, morao da budeš lepo obučen, nije smela da se svira muzika u tramvaju. Naravno da od neke od tih stvari građani nisu poštovali. Vožnja tramvajem trajala je oko 40 minuta od železničke stanice do Niške banje, a letnje otvorene prikolice pružale su putnicima osjećaj laganog, gotovo izletničkog putovanja. Prihodi od tramvajskog saobraćaja imali su veliki značaj za gradski budžet. Samo 1935. godine od ukupne zarade električnih preduzeća grada Niša, čak 2 miliona dinara ostvareno je prodajom tramvajskih karata. Čuveni vozač niškog tramvaja bio je Vitorni Veličković Šuca, koji je u svojoj beloj uniformi neumorno prevozio građane i kada se na kraju opraštao od niškog tramvaja, rekao da su to bili najbolji dani njegov života. On je poznat i po tome što je, ja mislim, 1932. godine uspeo jednog ministra koji se zakartao u Niškoj banji i kasnije na voz za Beograd, da za otprilike 15 minuta doveze od Niške banje do Niša, tako da, odnosno do železničke stanice, tako da je on zaista uživao veliku popularnost i bio je živa legenda grada. Time je tramvaj postao ne samo simbol modernizacije, već i važan ekonomski oslonac grada. Tramvajski saobraćaj u Nišu trajao je gotovo 28 godina. Ukinut je 10. avgusta 1958. godine, nakon odluke Narodnog odbora opštine i javne manifestacije poznate kao ispraćaj tramvaja, koje je prisustvovalo više hiljada građana. Tog dana tramvaji su poslednji put prošli gradskim ulicama, pre nego što su zauvek zamenjeni autobusima.